Xitsonga a hi Mchangani xewani boti kumbe sesi kwalaho yingisela ku ri kona xikan'we na ku ku amukela ka channel ya hina ya 015 Explore vito ra tihlamusela la ka channel leyiwani ku tisela mahungu mitlangu switori leswi endlekaka xifundzankulu xa Limpopo xikan'we na ku dokumenta matimu ni vutomi bya tinene leti kurisaka xifundzankulu emigingiriko ku hambanahambana leswaku generation leyi taka endzhaku ka hina ta tshama yi karhi yi swi tiva leswaku xifundzankulu xa hina a xi fuwile hi tinyiko to hambanahambana 206 subscribers khensa swinene ku seketeliwa ingaku ngomingwa ya mahlweni mi hi seketerisa sweswo mi tlhela mi share na mikandziyiso ya hina eka social media platform to hambanahambana leswaku na van'wani va ta kota ku tiva hi hina va ta landzela loko swi va tsakisa na vona na sweswi loko ku swa ku tsakisa hi kombela hi pfuna hi kula hi ku subscribe tlhela u ba xitlokwana xexo leswaku hi ta ku nyika vuphakeri bya hina bya ha ri byi tshwa vhiki na vhiki aka background hi famba hi risimu ra DJ Mbangi Xisorisani remix na wena loko u tsakela leswaku risimu ra wena ri va eka background wa kandziyiso wa hina rin'wana ra masiku u nga hi rhumela vuxokoxoko eka WhatsApp line ya hina ya 078 8399987 ene u nga tlhela u endla hi ndlela yaleyo loko u tsakela leswaku u nga navetisa mabindzu kumbe ti-project ta wena kwala ka channel hi hlangana kwini ka WhatsApp line ta burisana hi swipimelo title ya tihlamusela ni nge se nghena ni le ka nhlokomhaka siku hi kombela ku rhamba ti-subscribers kumbe vayingiseli va yi 2 aka WhatsApp conference call hi ka la hi nga ta va kha hi bula hi timhaka ta channel mavonele ma wena ma channel leswi vonanga ku hi nga kurisa swona leswi vonanga ku hi sala ndzhaku hi swona leswi vonanga ku swa ku tsakisa hi swi khipa wala ta ku hi va kha hi bulisana n'wina hi tiva na ku antswa ku nga ku kha ku vulavula mina mi va vayingiseli na ku at least hi kota ku hi vulavula na vo n'wina so loko swi tsakela ti vonakarisa ka comment section and then hi ta endla ti-means ta ku hi connecta na n'wina ya a hi swi endliseni sweswo ya tanihiloko se ni vurile ku ri title ya nhlokomhaka ya video ya tihlamusela ni le ka cover kati swa tihlamusela ku ri namuntlha hi burisana ngopfu hi yini namuntlha hi vulavula hi ximunhuhatwa lexi controlaku Xitsonga music industry who controls Xitsonga music industry i mani vo tala se mi nga va mi gesile loko ri ku mi twisisa music ku ya leswi mi ni swi twisisaka swona mara na ta ku ni rhanga ni basisa nyana swin'wana ku hambi ku ri control a ku na tlambi yin'we ya Xitsonga eka tlambi to ku hambanahambana ku na titlambi to hambanahambana leti ti nga le ku contributeni na tona hi swo hambana na ku controla Xitsonga music industry leswi na swona ni lavaka ku swi basisa ta vulavula hi President Mayengani man of the match himself man of the match vona va dominate Xitsonga music industry mara a va xi control va controliwa i mani va controlaka Mr Post no I Mr Post Mr Post is a noise maker Mr Post that's why a kota ku dlongonyota halawani a tlhela suka ya dlongonyota halawani a nga tlhela a nga vi na problem i timhaka ta ku a nga na title ya fanela ku yi khipa o va Mr Post o va tlambi leyi rhandziwaka mara a ngo va super tlambi ya ku u dominate industry kumbe u controla industry so who controls it ya mvumbiso wena ku fika sweswiwani Dr Joe Shirimani Dr Joe Shirimani ku ya mina na mavonelo ma mina ni hleketa ku hi yena la controlaka Xitsonga music industry hayi ku hi yena a kumeka ku va ku ri yava kwa dyi mali hi xitalo loko va ku ri na timali ti nghenelelaka a hi sweswo ntsena mara na sweswo swa nghenelela munhu la kotaka ku a controla xikhwama a ya khoma na mali leyi a kota ku yi tirhisa ivi va sala va ya yimbelela kunene va kha va gungula hi yena controlaka Xitsonga music industry mara xikulukumba loko hi yingisela tinsimu to fana ta vo Benny Mayengani u tshame a kombeta leswaku Dr Joe Shirimani hi vona lava a va n'wi byeletela leswaku a tseketela titlambi khale ka buti wa hembe
And then Mr Post eka kandziso wa yena wa Facebook live u kombisile na yena leswaku Dr Joe Shirimani a va beef vo rhumisa leswi vulaka ku na tona ti-beef leti endlekaku ti va ti rhumiwi vona nkarhi wun'wana ta tsundzuka loko president Benny Mayengani va ku sungula vo pawa and then la vanhu va tala va twisa ku pawa ku va kha ku vulavuriwa ngopfu hi Dr Thomas Chauke and i beef leswi swi nga endla ku vanhu va ta twisisa ku a rhumiwe hi Dr Thomas Chauke loko hi Dr Joe Shirimani loko a ku na mina loko ni tseketsela titlambi a ni rhumiwile buti wa wena hembe so hi sweswo swin'wana swi kombaka ku hi yena a controlaka Xitsonga music industry and sweswiwani beef na ku tlhotlhatlhotlhana hi marito hi swi nge le ku dominateni swi kurisaka titlambi to tala leswi vulaka ku hinkwavo lava va nge le ku beefeni va nge le ku yeni hala bayala va kha va fola ka trap leyi nga creatiwa hi Dr Joe Shirimani loko advice-ini titlambi ta yena swa ku beka beef wena beef yi ta ku fikisa lahawani so ku ya mina la a yi controlaka game leyiwani i Dr Joe Shirimani that's why na tlambi loko yi lata ku yi ba hit yi fanele yi chingela Dr Joe Shirimani na tlambi loko yi lata va yi ya nyikiwa certificate xa ku it's a proper and certified artist yi fanele yi rhanga ya tselekiwa a Pitori Dr Joe Shirimani hi vona va controlaka Xitsonga music industry u nga ta na mavonele mo antswa ti vonakalisa ka comment section u vula ku wena u swi vonisa ku loko u yima naswona a hi nandzu mara ku ya hi mina Dr Joe Shirimani hi vona mastermind ya Xitsonga music industry hands down kobe mi byela loko ku na lowu tsakelanga ku hi nga n'wi documenta eka kandziso lowu taku wa namuntlha wu hela kwaltaza ya vona na futhi eka vhiki leri taku mara mo ni nga misi swa ku ni ta mi siya hi risimu ra Dr Joe Shirimani Sayicology na Mr Post ka ku beefiwa phesi mfana risimu ri titliwile ku ri Chavani lawani ni ri bisela ngopfu timhaka ta ku ni twi Dr Joe Shirimani nga ku beef a xi chavi ni hlamala mara wa swi nga beef va fanele va xi beefetelaka kahle na hi ku laha a xi beefa kahle xi tlhela xi nga chavi na ku vula vito doctor doctor i legend man twana la Chili,